Na kajing yo ajing tip ya kajing don jong kadukan bar jela ka penyat klem kot klem sla ya kadukan hakwala peti na kaliang ka hitu Shillong City haka arpusan terik unailar ar hajar arpusan kala leit ban kenra ya katei kadukan. Kani kadukan kadai kabala tip kerteng kum ka pipi store kabala long try da ka kumsum devi bat kabala penyat pat da ukhun jangka upramut prasad bat ha kajing leit kenra ka hitu haringkat ka jing don langki pulat enforcement ka KHADC nalor ki buat penyat chnong lalap bakan ni kadukan omtang bakal penyat klem ki kot kisla ki babiang henry kala supply ru yakitiar hakeleng kanong ba daki kali shimen. License dem nak hay ban penyat. Hap thang lo. Ketika bersalat Main ko away ne ko mai tab. Mana mau phone ko? Belum. You've been in charge there, don't you? फिर सर फा लेक्चर भी भी बन गए थे बदलते हैं बदलते हैं तो उधर से बोल रहे हैं बोल ना अब अपना ऊपर में अभी है नहीं बंद कर दीजिए बंद कर नीचे वाला भी और प्रमोद आके बात करेगा नीचे वाला भी जब तक लाइसेंस नहीं है बंद नहीं होता। बंद करेगा आप लोग उठू फ्लाइंग के क्या अभी नहीं चलाएगा सब अंदर करो तुम हाँ अभी अंदर कर देगा खाना प्रमोद को बाद में बात करेगा मालूम नहीं लेकिन ये तो अभी बंद करना पड़ेगा। हाँ ठीक है जब तक लाइसेंस नहीं मिला हाँ बंद करने ही होगा। ठीक है वो आके जाएगा अगर साइड में अगर हम लोग मिलेगा आपका कि आपका इधर से सामान बाहर जा रहा है तो नहीं अभी खुलेगा नहीं सर वो आ जाएगा कल आ जाएगा कल आके वो जो डिसीजन होगा उसका बाद हम लोग तो काम करता है जैसा बोलता है उसी करना पड़ेगा ना सर। ऑर्डर में काम करने वाला आदमी का तो रजिस्टर दिखाओ। टाइटल कहाँ है इस लोग का? चल करेंगे सर इठू खासिया है ना आइबर इठू क्या नाम? ये तो विष्णु इठू हाँ इठू विजय पंजाबी इठू रेड्डी हाँ बुमन क्या बमन। कौन बुमन? बमन बम खसी खासी नाथन बजन जॉन विक्रम सब इधर में काम करने वाला उधर और जो भागा सुबह में जब हम लोग आया था उस टाइम में जो भागा हम लोग को कहा नाम लिया तो सब तो बुलाओ मैं इसको कहा नाम लिया खाली उठो। 4 आदमी मिला जो नॉन ट्राइबल लोग है खाली 4 आदमी मिला। कहाँ है वो लोग अभी? चला गया सर कहाँ चला गया? हम बुला देगा आ जाएगा पहला अब लोग ये बुरो मालिक को बिना चलाने नहीं सकता और इटू नॉन ट्राइबल भी ना जो भी नॉन ट्राइबल दर में इस लोग का मतलब आप देख के काम देता है ना किसा खाली ऐसा खाली आएगा ऐसा नहीं किसी का रेफरेंस से आता है सर तो वैसे ही काम देता है ये तो विष्णु ये तो खासी बात करता है तो बोलता है हम मिक्स है विक्रम बोलता है मिक्स है मिंटू भी बोलता है मिक्स है उस लोग का आईडी कहाँ? अभी तो हम लोग के पास ही है जेरॉक्स कॉपी नहीं है एपिक की क्या नहीं है इस लोग? हम एक्चुअली हम बोला ना अभी 2 महीना हुआ है वो भी हम कंपनी का है वो बोला खाली हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा देख देना है इसलिए हमको उतना नॉलेज भी नहीं है सर। तो अब है ना मैनेजर तो मैनेजर मतलब वो बोल के गया अभी देखने के लिए पहला बोला मालिक गया बाहर में अभी बोला मैनेजर हम देख रहे हैं तो अब है ना मैनेजर ऐसा है हम कंपनी का है सर पतंजलि का है तो अब सुबह आया हम लोग अब बोला आप है मैनेजर हमको देखने अब बोला खाली बोला वो मालिक इधर में क्या क्या मार है इधर में पतंजलि का सब मार है हिंदुस्तान लीवर ब्रिटानिया कोका कोला अमूल 4-5 कंपनी का हाँ oh kawai bu sausan kali punya gini dan dokter ini kar ne Ibuan dan laboration license dan laboration yo no namar hab yo so license namar ba hapni hi license su
Sampai lang kan. Tang dari try kasi tang musuh thok tang gak ka penyiba sakit bau ai try kasi dari tukar dah sampai kat ni nak itu strong steam tasi ringkat bermulai hadian mengiok jintep ki dan tagi non tribal mah kebun ki tre ni dari haktahi kalau nongrem ngiwan dari dengan wan mencek ini dia mengayo keren ki manajer ni ningkong orang ni badan kuat orang botol try dan ra try dan Bangalore national Sumar hadian yang tang ngila aku masih dengan ta sa home net hantar ukamla hira ban pensya ba dan kita gila berlicense terlicense ringkat bat kajing pentep tungi sika ke CDC ngi yo jing tep nang tairu ba ki klamon le hira kita ka lebar license ka tereng license ka ba penlingo ini keseng kalong ba menepar bengiwan gibon hagi ni ki dakhar gi batreng ni hadian mingla arung show office ai pat hadian tang pembahasan minit ini mi sabar kimdan show daga pelong dauk kenyangi kamtam komentari berang dan gini gijinya hi mah ba rung terhap ki dakhar ngin tep saya yo pensa ngeru demit dari kita kan nongrem ni nagaseng nginum iya hira tang hangnya ngin bangyat is kemat kajing kendra kajungi tang tai dan habai dai pat nak ni kajing lap jung pi bomdan kita ikut setelah tu pilap nem ki wai kam ki ba nomor kumba pun i mener kini kali ki ba ya klem ni ki permit ai oh katar ka dai kawai hi kanir ngin sa jing tho hi siapa transport department de kanir kalau long illegal mah nomor ba sen ba pila kamai de pidan kam hi de nomor plate long stamp permit ro pidan kam ini kalau long kamai ai ba dei promote perteng tai promote minta umdan rasanya umdan siapa Bangalore national license sausnam ai la tanya te long ngiru kum ngeseng long ibu jing keli gen mai ki license sausnam kum na tanggal lebar license umdan ketering license umdan ya hadian bang keli syak kia CDC ru ngom tai semua apply long ki klamwan ni rekan taman ye tingkat pan apply itu te sakawai ru kalau ba pen dom yang keseng kalau ba kalok na ka kemi ne jong ta wong ba low class e kum ta ki karam ni kira ki kan thai si jing ki ba trai hang ne te long kata cái pengimla man syak ni na kum keseng min dawa ba ka David pan wan pan map la ni min ngila pan file ka FIR har ha register ti dan ka staff ro khat ki dan lai khong te kita karte hangni gindan hi arpo tam ni betrai long kibuan be di bar jelah baning jung sakawai ru ngin ka police version ru kindan jung kita kita kar betrai ni plus tang intip saya di kriminal na kawai ke state wan ri tengan sini sini yak menek nong belai ya kata ini dawa di bandan ka police version ru di bandan Angni mentah kasing kembali batai presiden bangba mau bangilap daftar kini kali private kini kali private kiba kamai kiba pak marketing gini ki ini PP shop mah ini PP shop dia kabu jing kali ini kaseng kalong ba kumu gini kali private ki yo ban kamai lamar ba nginda pet kat kum rules and regulations so kini kali kit market matai kidiban kidiban register baka transport department kumka commercial vehicle undai kumka private vehicle handai ka bangi nilap undai tang hang ni habon ki jaka ki bon ki balek kini ki kam ki penon kam di kali private de kani kabu jing kali yang ni mah ba kumno kini ki yo ban kamai nang tapat baar kalong ba kumno ka sarkar kam sutu se bakado ka revenue ru negini amar boleh dari pay ka commercial kali commercial lai kisiu ya ka tax rei kini pat kimsiu ka tax si tang karo tax de ka kata ka jingi anong ka sarkar du nang ka sarkar yang di boleh kam pai khamat sum kum kini ru ki problems mah kabalai kalong ba let's say kum gini ki banyak ki kali ru klam dan verification klam dan police verification ki poi keleng ki poi shudu shitan ki nong kum smith sora ma sha jowai siapa maulai ru badan ya sar ki poi te kum tahi long kabu jengkeli kan let's say kini ki banyak ini kali ki di beri bawan nano ki bolong kum no ngim tep let's say kini kali ru kilak pendon kam ki kam sneo tinggi ngimla mentip teh kata ka jengkeli ka security jengki pai baru kemudian ka sarkar ka diban pai klik bah sapang kini ki kali ki bakamai mah
bakamai private mdai tang hapo jong kini bakit maro hendrai wat ki bakamai kamai pesenjari kidan ki bakamai daka private de kata ka sarkar ka ban phai bhan mar bole kabu jing mo ki pat ba le si yo da ja kam sniu kami pat mono ban ba kle de kata hi ka wena kaliang jungi te na kaliang jungi ka sang ni kwa ka sarkar ba kadiban ka DTO office ru kadiban te la kami kini ki kali ki bakamai lengba jengki number private hangni ngilap sautli mo hangni ngilap sautli lesi kidan chuchu ngimla bantip lamar ba tang sautli ki kali te banli supply bro khat ke meghalaya ta tharai kimla hi te lesi kidan chuchu dangdan ki jakas kuwe kibu ni kali ngimla bantip mo tang bakat kum baga jinglap jengi mentas ngi kidan sautli ni Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya